Dobro jutro Srbijo, dobro jutro Podrinje, dobro jutro Loznico. Uz izlazak sunca i prve zrake dana mi otvaramo program i pokrećemo vas. Ja sam Milinko Mile Vasiljević i uz najpozitivnije vibracije započinjem jutarnju smenu na talasima Radio Lotela, radija koji vas budi i pokreće. Nadam se da ste skuvali svoju prvu jaku jutarnju kafu, jer smo mi spremni da vam damo energiju koja vam je potrebna za fantastičan početak dana. Dosta je bilo dremke, vreme je za pravi zvuk. Čeka nas poseban muzički doručak. Pripremio sam listu pesama koje su hitovi, koje nismo zaboravili i koje nas uvek pogađaju pravo u dušu. Naš fokus je jasan, najbolje iz novije narodne muzike. Očekujte ritam uz koji se lakše kreće, melodije koje teraju na osmeh i, naravno, sve one pesme koje su obeležile 2001. deceniju ovog veka, a koje s pravom zovemo narodni klasici. Od muzike uz koju smo slavili do onih moćnih balada uz koje smo se zaljubljivali. Ovo je muzika koja budi emociju i daje ritam za uspešan dan. Ali u jutarnjem programu informacije su najvažnije. Za sve vas koji ste već u kolima ili se spremate da krenete, imamo najvažnije servisne informacije za naš region. Saobraćajni bilten. Proverili smo ključne tačke, stanje na magistrali ka Šapcu, putne pravce Loznica, Valjevo i Mali Zvornik. Donosimo vam realnu sliku da izbegnete jutarnji špic. Poseban fokus stavljamo na granični prelaz Šepak-Trbušnica, da znate šta vas čeka ako putujete u Bosnu i Hercegovinu. Vremenska prognoza. Otkrivamo da li će nam danas biti potreban kaput ili će Podrinje okupati sunce. Detaljna prognoza temperature za Loznicu i okolna mesta. Dnevne vesti. U kratkim crtama, šta je najvažnije da znate pre nego što se posvetite dnevnim obavezama? Najvažnije lokalne vesti i pregledi iz zemlje i sveta. Naravno, Radio Lotel ste vi i zato vas pozivamo da nam se javite. Treba vam pozdrav za kolege, želite nekom da ulepšate dan ili imate pitanje o dešavanjima u našem kraju, pišite nam. Viber i SMS linija je otvorena na našem broju, a čitamo i vaše poruke na Facebooku i Instagramu. Uzbuđen sam što ću provesti ovo jutro sa vama, zato pojačajte ton. Krećemo sa prvom pesmom, koja je pravi dijamant iz naše arhive. Odmah nakon kratke najave sledi Miljacka i Halid Bešlić. Uživajte u svakom trenutku.